naduk ke parti kongres, haduk ke parti riulum baper UDP, HSPDP, kenam nang ke NPP, baru antai independen balong CM la ya dan bentaban appoint dia tadi kena di bawah watkam wat pikiran ya ke VPP ru presiden jong kini parti house nam aja sau la long CM teng la thung ru khan riung wat hakapor jong i tengah semua benong ban kena ban sai khut benong ba oh ke parti jong i de ke ba khut ha ngin kwa ban pen khut dak ke ba be kam ngaso kam de kata teliti tetapi wah ben kuat wanra ke polisi ke balong prospektif efek ke baki wanra ya ke polisi tungkam nang ni syakmat kan tre om ban nang ni syadien tada ngile dah kata kom kan kata yang pun te itadi jing su utonga ni di arteli kan